Ada warung, warung 24 jam. Pagi. Kurang baju. Pak aja kan udah. Tanya barang lagi. Iya. Pangalan drone ni. Pangalan drone. Apa aja. Pas bang Wali bisa diputar balik orang dulu. Oh, ganti-ganti ban. Tapi juga anu 5 juta be. Hadir meluangkan waktu kejar-kejaran Bang Lima. Nah, nanti pokoknya jajaran ke Ibu Persib